Centar E8 vam predstavlja emisiju 1, 2... Ajde. 1... Zaboravim se kako je. Da radiš bre tu. Ajde. 1, 2... Ja moram i 3, da. 1, 2, 3... Jelena, ajde. Ne mogu. Ajde. 1, 2, 3... Centriranje! Pozdrav svima, još jedna emisija Centriranje, a danas vas Jelena i Damjan vode kroz digitalno nasilje, vodimo vas u Novi Sad, predstavljamo društveni angažman Sean Penna i George Clooney-a i kontriramo. Centriranje. Ukoliko dobijete uznemiravajuće pozive, SMS poruke putem društvenih mreža, mailova, onda trpite digitalno nasilje. Poslednjih godina ova vrsta nasilja postaje sve izraženija, a posebnost je u tome što ga je teško kontrolisati. O tome nam je govorila psihološkinja Dobrinka Kuzmanović. Digitalno nasilje može da se dešava sa bilo kog mesta, s obzirom da jako veliki broj naše dece, odnosno veliki broj učenika, posjeduje mobilni telefon putem koga može da pristupi internetu. Dakle, tokom 24 sata, bukvalno svih 7 dana u nedelji sa bilo kog mesta. U najopasniji vid spada uznemiravanje putem interneta. Mogla bih reći da možda je najopasnije uznemiravanje putem interneta, jer ono nekako dominira, pogotovo sa uzrastom. Na mlađim uzrastima je nešto učestalije uznemiravanje putem telefona, dakle putem telefonskih poziva i SMS poruka, dok sa uzrastom sve postaje zastupljenije uznemiravanje putem interneta. U današnje vrijeme većina mladih ima nalog na neke od društvenih mreža. Usled želje da budu što više cool, prihvataju razne ljude za prijatelje, a to je upravo ono o čemu bi najviše trebalo voditi računa. O tome nam je govorila Ana Mirković iz digitalne agencije Razor. Da biraju prijatelje onakvi kakvi oni sami žele da budu, kako sliku žele da ostane. S tim u skladu treba da biraju prijatelje koji su neagresivni, nekonfliktni, koji ne izazivaju i ne podržavaju nasilje. Da bi to znali, vrlo je važno da pažljivo analiziraju sve ljude koji pokreću i iniciraju komunikaciju sa njima. Da proanaliziraju te profile, da vide da li imaju zajedničkih prijatelja, da li slušaju istu muziku, da li čitaju iste knjige, da li izlaze na ista mesta. Ukoliko da, veća je šansa da su ti ljudi sličniji njima i da neće da ugroze njihovu bezbednost. Na osnovu istraživanja koje su krajem 2012. godine u osnovnim i srednjim školama sproveli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i kompanija Telenor, došlo se do podataka da je 2/3 srednjoškolaca u proteklih godinu dana barem jednom doživjelo neki oblik digitalnog nasilja. Problem je što oni koji čine takvo nasilje često nisu ni svesni toga, doživljavaju to kao šalu. Zato je mnogo važnije da preduzimamo neke druge mere, da edukujemo decu, prosto da ih osvešćujemo, da razvijamo osetljivost za potrebe drugih, da budu svesni da to što oni rade drugima putem interneta i putem mobilnih telefona povređuje njihove vršnjake, pošto oni, kako pokazuje ovo naše istraživanje, vrlo često to doživljavaju kao šalu i kao da nisu dovoljno svesni u kojoj meri njihovo ponašanje utiče na druge i koliko može da povredi drugu osobu. Još jedan problem leži u tome što bi samo 1% onih koji trpe nasilje prijavilo to. O tome zašto je to tako pričali smo sa Gordanom Medenicom iz Jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Razloga za to svakako ima mnogo, ali jedan od njih jeste što ne prepoznaju roditelji i nastavnike kao kompetentne odrasle koji im mogli da im pomognu, nemaju poverenja i ovo jeste tema u kojoj deca znaju nešto više od svojih roditelja i nastavnika. Kako bi mi njih ohrabrili da malo više prijavljuju nasilje i da na njega adekvatno reaguju, potrebno je, kao što sam rekla na početku, da obučimo i nastavnike i roditelje da steknu stvar znanja o rizicima na internetu i o adekvatnim merama zaštite. Mnogi mladi ljudi čak i ne znaju kome bi mogli da se obrate ukoliko ih neko uznemirava. Prijavio bih, ali nisam siguran kome bi trebalo to da prijavim. Pa roditeljima ili policiji. Verovatno policiji. Policiji verovatno ili zavisno na kom sajtu, pa bi našla verovatno tu. Verovatno može se prijaviti. Znam da na Facebooku ima kao opcija da možeš da prijaviš ako te neko uznemirava. Pa stvarno ne znam kome bih prijavila jer o tome se ne priča, tako da ne znam šta bih stvarno uradila kada bi imala
imala takvo iskustvo. Za prijavu svake vrste nasilja u školi, pa i digitalnog, postoji SOS linija 0800 200 201, kao i priručnik o tome koji oblici nivoji nasilja postoje, kao i ko bi kome trebalo da se obrati. Pokrenuta je i akcija u cilju što boljeg informisanja i edukacije na ovu temu i učenika i nastavnika i roditelja. Planirano je da u okviru ovog projekta učenici budu obučeni kao vršnjački edukatori i da oni dalje svoje znanje šire vršnjacima. I ono što mogu da je najavim, evo sad ovako prvo premijerno prvi put, dakle da će prva u nizu tih obuka da bude obuka za učenike i nastavnike, da će biti održana 25. i 6. juna u Beogradu i da će na njoj učenici proći sve važne teme iz ove oblasti. Znači razlike digitalnog i drugih oblika nasilja, rizike i najučestalije oblike nasilja i rizičnog ponašanja na internetu, tehničke mere zaštite, procedure reagovanja u situacijama nasilja. Nakon ove obuke će sledi još jedan blok obuka na kome će deca proći sve neophodne veštine za vršnjačke edukatore, nastavnici takođe, kompetencije za rad sa svojim kolegama i u okviru projekta će pored toga biti razvijeni i priručnici za rad sa učenicima, roditeljima, nastavnicima. Ova kampanja neće biti nešto će se ubacivati u nastavni plan i program, već će se nastavnici na razrednim časovima ili posebnim tribinama baviti ovom temom. Do sada je to bilo samo u okviru predmeta informatika u delu koji se odnosio na bezbednost na internetu. Digitalno nasilje se može dešavati sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, pa je usled toga manja mogućnost kontrole. Zanimljivo je da 83% roditelja smatra su njihova deca sposobna da se odbrane od digitalnog nasilja, dok nastavnici nisu tog mišljenja. Zato je potrebno što više pričati o tome na svim mestima. Centar E8 vam predstavlja Centriranje. Sada da spodimo u najveći grad u Vojvodini, koleginica Mina Dimitrov. Centriranje. Danas nam predstavljamo grad koji je drugi po veličini u Srbiji. Grad koji ima Petrovaradinsku tvrđavu i Đoleta Balaševića. Njegov najpopularniji današnji znak jeste muzički festival Exit, a kao nekada i sada su tu temeljne institucije srpske kulture. Matica Srpska, Srpsko narodno pozorište, Sterijino pozorje. Ovo je univerzitetski grad sa mnogo mladih ljudi koji su i tekako aktivni. Iako je Novi Sad najpoznatiji po Exit festivalu, danas će vam predstaviti Studentski kulturni centar ovog grada, jer oni tokom cele godine organizuju razne festivale u fabrici ili na gradskom trgu. O tome smo pričali sa portparolom ove ustanove Nemanjom Vukovićem. Neki od najznačajnijih stvari koje treba pomenuti svakako jesu Ritam Evrope koji se dešava svakog 9. maja na trgu Slobode u Novom Sadu. To je jedna velika manifestacija posvećena pobedi nad fašizmom i Danom Evrope. Takođe u okviru fabrike realizuje se festival stripa koji je jedan od aktuelnijih i boljih strip festivala uopšte u Srbiji. Ove godine će biti 13. septembra, petak 13. je kao neki horror datum s kojim ćemo se igrati. Potom jedan od bitnih festivala koje radi SKC Novi Sad jeste Tubi Punk festival koji se dešava u poslednjem vikendu maja na jun. I takođe tu je i Kant Autor festival koji se bavi akustičarskom muzikom i autorima koji nisu toliko zastupljeni, a tokom čitave godine Studentski kulturni centar Novi Sad proizvodi i predstave. Osim ovoga imaju i programe edukativnog karaktera. U toku rada kluba fabrike postoje niz predavanja, radionica, tribina, govornih programa kroz neke promocije knjiga gde se otvaraju različite teme. Od njih svaku nabrojati bi bilo teško jer je opseg delovanja zaista širok, ali trudimo se da uvek imamo nešto aktualno i da bude uvek nešto što je u kontekstu globalnih dešavanja i lokalnih. U ovom gradu se brini o životnoj sredini, a Zelena inicijativa pokušava da napravi programe koji će biti atraktivni za mlade kako bi se i oni u što većoj meri uključili u očuvanje. Uz to stalno apeluju na građane da moraju biti svesni da su sami krivi za to u kakvom okruženju žive. Nešto više o programima koje organizuju predsjednica ovog udruženja Ruža Heljac. Jedan od značajnijih projekata je izgradnja spomenika ljudskom nemaru na Fruškoj gori na Iliškom vencu, koji smo uradili u saradnji sa 6 ekoloških organizacija iz Novog Sada. Cilj ovog projekta je bio da podsjetimo građane da su i sami krivi za ugrožavanje životne sredine i kvaliteta života. Jedan od projekata u koje su uključeni mladi je Zelena komuna. Projekat koji smo tek počeli odnosi se na Zelenu komunu, predstavlja promociju permakulture, to je životni stil u skladu s prirodnim tokovima. Imali smo sreću da smo dobili na poklon
jednu lokaciju na Fruškoj gori između Krušedola i Maradika, gde će mladi ljudi različitih profesija biti u prilici da borave u prirodi i da neke svoje ideje realizuju. Na redu su poznati društveno aktivni. Danas predstavljamo paraličnosti, zapravo govorimo o tome kako se u svetu prati i tekako društveni angažman poznatih i dodeljuje im se razne priznanje. Američki glumac Sean Penn dobit će nagradu za humanitarni rad na ovogodišnjem Hollywoodskom filmskom festivalu. Organizatori festivala pohvalili su Pennov doprinos obnovi New Orleansa nakon uragana Katrina 2005. godine. Pohvaljeno je i njegovo angažovanje u Haitiju posle ovogodišnjeg katastrofalnog zemljotresa. Još jedan poznati hollywoodski glumac dobit će nagradu Emmy za svoj humanitarni rad. U pitanju je George Clooney, koji je ovo priznanje dobio zbog specijalne emisije Nada za Haiti. Slavni glumac bio je u januaru domaćin telefona u kome su prikupljena sredstva za postradale na Haitiju. Bio je također jedan od osnivača fonda za žrtve uragana Katrina i zalagao se za obelodanjivanje genocida u Darfuru. Na redu je još jedna kontra iz ugla Marka Malenčića. Vreme je za kontru. Kontra. Popularna pevačica KJ je podigla optužbu zbog digitalnog nasilja protiv pokojne Milene. Naime, na svojoj Facebook fan stranici je Milena po rečima pevačice vređala njen dignitet čedne i vredne poslovne žene i nanelo je nemerljiv duševni bol koji se može izmeriti u europoenima koliko odradi sud. Pokojna Milena najavu objavila: Ma haos, ko o čemu baba u uštipcima? Mačko, nisam znala da je čednost kada si devojka pol gola igra žmurki ispred Ferrarija. Evo priznajem, pogrešila sam, izvinjujem se, jer ti si oludila mozg. Da podsjetimo, kao svedočeni borac protiv šunda, Milena je objavila da na to ima obavezu jer se na pevača ugledaju mlađe pokolenja, te je na svojim Twitter i Facebook profilima proganjala KJ. No, kako centriranje saznaje, sve je provršilo meru kada je Milena podsjetila Kej na njen prvi nastup na RTS Poselo 202 iz 95. Centriranje Iva Ivanović oštro osuđuje digitalno nasilje pokojne Milene prema KJ. To je bilo sve za danas. Slušajte nas naredne nedelje, pišite nam na centriranje et8.org.rs, pratite našu Facebook stranu i Twitter nalog Centriranje. I nemoj da maltretirate nevine ljude po internetu. Bolje to vreme iskoristite slušajući emisiju Centriranje na YouTube. Centriranje.